baik nakabanta ka jingpan ha ya ka reservation policy ka balong ta ka jingpan tayo ka jongi Kublai phi baro kinilong ki khubor bam takasngi. Kasengsan Perthei Hill State People's Democratic Party HSPDP kalarai bakan salit yakren bar ka sarkar MDA2 ban yatai halor ka jingdawa ban pinbet thmaino ya ka reservation policy jong ka jilla. Kani karai kalami na ka jingalang jong ka seng kabalong ne kasngi ningkong hasilong klam kabalawan yishimenta da kinong yalam kentup umentri sarkar ba syakliar warjri. Ka reservation policy kadi kamat ha ke election manifesto jong ka seng balada ki pat ba ki kwa ba ban pinbet thamai ya kani ka policy ka HSPDP kan persyang ban pinbha ya ka ngilai yakran ha ke jingelang ban amar ngidei ki khot ke MDA ngin sara ban yakran ya kani kamat bar ke sarkar la kan long ha ka kinhun jong ka MDA ne ha ka committee ka bathau da ka sarkar ong president ka HSPDP uba KP pangyang habaya kran berkinong tho kubor ngi kentu ya umentri rangba ban ai ya kerinsan ban yakran halor kani kaman ngi don shibun ki a bangin penpau halor ka reservation policy khamtam haba kani ka policy kadai ka badanru ya ki jingduna kum ka sengi kwa ban khmi bnya bha bangin sa ai ya ka jing ai jingmut jongi ulaong Umentri Katunat Sports and Youth Affairs uba Shakir Wardri ulaong baka reservation policy kadi kamat kabadan ha manifesto jong ka HSPDP kumta ka parti kan sa shimkya banyakran bar ka sarkar sunraplang halor kani kamat. Uba pangyang ulapin kan mauru ban nadu mensha u president barem ka HSPDP uba HS Lingdo bamkwai hadwar ublay ulaong balada ka jat binriu ka kwa banyo nong day ban ai da ka jilala jong na ka benta ukhasi jantia ka ban weng shisndon ya ka jing e jong ka jat binriu. Ulayatho bakaseng kadang ya chakmat barkiwei pat ki kinhun na rilum garu ban ya dawalang ban ai jilala jong no na ka benta ki khasi bat ki garu. Kabaning kong habang ikren supang ka reservation policy ngimla ban klet dalale kalade ka issue haka matrikam jongi ko ka manifesto kabaong ba lari ki pai ba jong ka jala ki ai ka jing kesan ni ka mandate ko biang ngin persang ya ka ban penbahas su ya ka dan pen baik na ka benta ka jing penbahas ya ka reservation policy ko balong ta jiman tayo jongi kampan ko samla kabaarpat ngiliakran na kebede bagane ka reservation policy namar ba ka HSPDP kala dai lepa ka way ka partner kabadon apo kane ka sarkar MDA2 di namar ka tana ka leng jingi kum ka party ngin ra bat ngin kren bat ni yatai khamashu ya kani ka problem na ni ka chinge bat kumno ban penya sikmat ya ka kalong ni sia kren ya ka kam ringkat bat ke MDA partners ko jogi lah ka kadang lar kadai ha ka coordination committee ni ha ka nu ka meeting ka ba ka MDA 2 government ka bangidon lut ki party ki bayadon bat ka ni kentu ya usi men sa banurong un ay ngi ka platform ba dia tai kamai kata gilong ki pentagi ba mangikum ka parti industry ila don ni ka ban ekren halo ni ka don le pau minister po ka kabinet neng ile kren ba maibat di MLA jong ni ma na po motion road wi ba materials dekar kinshim ye gini ki berkhoi ki ba mangi ile tai ban ekren kamha bat ka sarkar ke MDA government bat kindan ru ka benta ka bangi na kalian jong ka party isu tu bangi don ru ya ka all party meeting tena kalian jongi kum ka party leng ba jong president bat ki rang ba jong ka party ni ina don ka benta ka bangi sia grand bat tambe susu ya ginu ka benta ki bom sai ha ka ba sarkar ka la thum ya ka all party meeting Bamangi ni sa kapan kret janai kung ka party ba ni sekret hanta. Bangin ko aban disclose look iki bar khoit naman suntu ba kidon ki defective apo ka reservation policy but kidon ki bangidan kamban ai jing
suggestion tang ba kita bar khoi pa ba ngi ka party ngi la simro bangin da study in depth ni ki bar khoi pa na ka ya ka OM office of memorandum bat ni sa ai ke jingmut ha ka por ka patay ba na sa government ko bisu ko dia bagi lang juga beli ke main jadi ba parti ke ba nilayo ni ya kat pangi ke meeting na kanita si ke pemerintah je timbo play semua bala keren di presiden ng bago ni ya ka ba nila asyong nila itay nila ya keren bahawe di bikin keman di kumulaong ka manifesto ba junior ba doon ni kita yung tumipik yang ipo dia ka resolution policy dan dia kembali dan ru apa ka MDA government ni nak kalian parti berkunjung ada yang juga baru amu di MLA nila asyong ya kerai ba ni sira ya kini ya ka bangin ya keren apa sarkar mengimbu ke jengker pai ke bangun sa form tu kan uluk pakam dia penjat mesti ini yang bakin dan di expert dari political parties bagi simbentar baru hak baginya keren baginya war kala bagun nunginya review ini dangsian ke roster lik lai hai sakma tambi ka kam somsu ka taga jengkeli bakanu ko bangin simswa namari roster ni la rebdan komiti hak ba yang le budam buram sini na po musuru idi we ni member na kai i di la patai ko bod ni sini betuka notification ko belam ni ya ka roster ni dang ya sakma ni la dong komiti ka bangin dang keren ti cingdon kan ba ka ju ka poru matip bakam de ka basu ini ka sarkar bangin suya ilu baro ka ju ka por Henry ini nak liang kesuni ke parti ini terpat ba la de belong ba ni sang begini keren no keren seperti mut bangin ong kan no shoa kan no shobi kan no shope kan no shodi kecimut cumi ni long ba bakal ni ke reservation policy ke dalam kecing duna di ke parti kalau ngam celeu ba lo cok ang bak ke idon kam bandon ka ban review ni ban reconsider biang hak ke bayar kecing don cok di ke reservation policy te banong kan no no we are all laymen kemudian apa don ke sarkar kan wat ki expert hal ban wat ke ek hatam ban penhai ke ka reservation policy